Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan nga Arman. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Inayat ko iti kastaunay ni Marites. Ket may papan kada kami ti inak isalaysay. Barang makaipaay iti liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Arman. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Talaga apagaayat mo ti agtugtugaw dito'y sirok ti puon ti mangga, Marites. Wen, Arman. Nagmayat nga ti agpaangin dito eh. Sabagay, husto ka. Isungarod at tunggal umay ka dito eh, kat awisen ka. Dito ti pagyanan ta. Imbes ko mga ijabalay. Sana bale. Talagamat nga min na nagganas dito eh. Presko ti angin. Wen, Arman. Marites, Oh, apay. kailiw kan to. Manulangin nga daw. Ag-flight akon. Di ka naglitay. Sana bale? Para ka data da ito'y nga iya adayok. Agsubliak to. Tapno ragpatin ta dagiti arapahapta. Agtalakak unay kan ka, Arman. Kat amok asublan nak. Ngam ti pampanunutak. Ti kinapaot ti panagin na dayuta. Talaga akailiw kanto. Aganos ta, Marites? Sana bale? Temporaryo laang daytoy apanagin na dayuta. Apayan pare. Kasla di ka mo tin makaid na. May kawak lang siguro, Victor. Talaga akasta. No agdadamo ka iti sa bali apagilyan. Di mo mailadawan ti marikriknam. Pare. Makariknak iti iliw kadag itimbati ki Pilipinas. Ken, may kawak iti trabaho dito eh. Maawatan ka. Gaputan naglabasak mo't daytan. Ang amala, agan anos ka, tanakagteng ka dito yan. Saan na bale? Naanos dagiti bus tayo. Daytamot ti pagyamyamanak. Tanakaranata iti naanos abos. Pare Victor, agyaman na kadag iti pamagbagam kanya ka. Siyak ti muna ang nakapadas iti rigat dito'y abroad. Isuanas kan abalakadan ka. Tapno di tay agpapada iti paglabasan. Agyaman akmanen, pare Victor. Ala, pare. Agi nanatakit din. Masapa tayo manan intun bigat. Kasapulan tayo, tinaan-anay nga inana. Kumusta ka, Marites? Awan pagdanagam kanyak Arman. Si kakit di Kumusta ka ditan? Nasayadak mo't dito eh. Daytalang, tamariknak ti kinarigat ti trabaho mi dito eh. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Agan-anad ka kanayon. Di mo unay abuswan ti bagim. Kanayon ko alaglagi pon dayta, Marites. Kanayon mo alagipan. Ngam kasano, no di mo mat aramidan. Anya? Unayin to'y labs ko na aya. Ang katawa ka pailaang. Uwenen, matungpal, boss. Oy, di ka kadi agkaskasta, Marites. Ma-imagine ko ti rupam no agkasta-kasta ka. Si ka talaga, Arman. O alang arudan. Putdan ti saritaan ta. Tapno makainalakan. Bye. I love you, Arman. Laglagi pa makanayon ti bagbagakan ka.
Ay ayatan kamat unay-unay, Marites. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay nga, kailiw ka una yan. Kailiw kayo mat amin na, Nanang. Nga magiin nanos tayo pa'y. Para matlakad tayo daytoy. Wan, anak ko. Si katirumbang agan anos tita. Gaputaad ay kami amang ipatpatagkan ka. Hindi Nanang mat. Gusto ba ti bagpagak anak ko? Ay na, numabalin la ko ma. Agawid ka na dagos. No saan la ko maanarigat ti adda pa nagbiag tayo. Uray saan ka ko mga imbata tayo nagtrabaho anak ko. Nang rugi kayo man ako na ako, Nanang. Kitaan nyo dayta. Agsangit kayo kat ngarudan. Diyak nga rod malapdan ti bagik nga agsangit anak ko. Nang runa no pampanunutak. Kasanoon no addan to aldaw nga agsakit ka. Katawa na ka mga iwan kan ka. Di kayo nga nagpanunot iti kastaan, Nanang. Tapno saan kayo agdandaan iti kastaunay. Alawanan anak ko. Pasensyakan. Natunggal umawag ka. Talagang agsangitak. Maawatan kayo, Nanang. Gaputamok akailiwdak maten. Kastaak mat kada kayo. Mailiwak unayan kada kayo, Nanang. Nay, apay nga pare Arman. Intugaw mo matlat taditan. Aglinong ka nakapudpudot, dita ka nagtugaw. Pare, Apay manan aya. Kasla ka mariribukan. diyak amunan niya ti panunutak. Apay nga min aya. Diyak nga rod maawagan ti nobyak. Anya, Wen pare, so mariribukan nak. Kailiw ko na makasarita ni Marites. apay. Awan aya ti sabali a kapamilya na mabalin mo nga awagan. Uray ti kakaisuna kabsat na. Diyak mat makontak. Ultimo Facebook na. Inactive mat din. Ala, di ka nagpanunot iti sabali, pare. Urayam am awagam ida. Anya ngay ti amuta. Amangan no down system iji ayanda. Sapay la ko mga rod takasta. Pare Victor. Pare Victor, saan tamot gayam ang makabakasyon? Uwan nga rod, pare. Una yan ti kastoy. Awan ti mabalinta, pare. At danas kan nga asikasun ti may sa akadwa tayo. Isu akapilitan nga isupay lang ti pagbakasyonan da. Sa bagay, mawatak ti sitwasyon na. Tada problema iti pamilya na. Kaasimat na dya kadwa tayo. Uwan nga rod, pare. Isu adikan aglidliday no di ka makaawid. Amo ka mailiw kan kadagiti napatagkan ka. Angam talaga akasta. Wen pare, aganos tayo pa'y. Makabakasyon tayong tumot laeng. Hello Marites. Kung namiting agawid kan. Nabasaan mat gayam. Pasensya kan. Jakmat ni namnama maitantan gayam ti panagbakasyon ko. Gapo iti napasamak iti pamilya ti may sa akatrabahuan mi. Si Marites. Saan ko mga agsakit tinakam mo? Jakmat inggagara. Wen ka di. Maawatan. Agyaman ak Marites ha. Ngam pangasim ha. Di mo nululitan ti kas iti napasamak idi. Nga anya, Arman. Ti diyo pa nang sungsung bat iti awag ko. Katkalpasan ti manungal daw. Anatindad amin anumiroyo. Isingir namanan. Imbagak mat nga dalaang nakakumikuman ni.
Iso nga uli tagtagkit daw iti pasensya, Arman. Ala, wanan. Maawatan ka, Marites. Thank you, Arman. Talaga nasingpat kan man nakaawat ka unay. Kasta ka matlaang. Iso ajak maumuma ang mga yat, kan mangipatagkan ka. Agyaman akmanan, Arman. Kastakmat kan ka. Alang arudan, baliwan tanto man ang tiyak sarita, ha? Sige. Bye, Arman. Bye, Marites. Hello, Nanang. Nasayata sinong bata nyo adagos ti awag ko. Ay, wanan ako. Talagang urayag ti awag mo. Kasta ka di, Nanang? Wanan ako. Ay naragsakak man ang anak ang iti busis mo. Napunas ti iliw kukun ka. Unay mo't daytan, Nanang? Katagpay sumat anak ko. Sana bale? Umadanin ti panagawid ko. Ha? Puno ka day, anak ko? O, Nanang. Apag isaw. Agawid ka. Taumay mo kitaan to'y balay mo nga impatakder mo. Nalpasan. Kasta ka di, Nanang? Talaga ang maburbur anak iti mapaspasamak, pare. Apay ka di, pare. Kasano? Di nakmanin awagan ti kayan ayat ko. Nabayagan day di naudi apa nagsarita mi iti cellphone. Amangan numakumikumanan. Awan mati amok apa ka kumikuman na kumaita. Kan uray di kabsat na. Jak manen makontak. Ne, apay nga yakasta? Jak nga rod mawatan no apay. Amangan no adasaan anasayat ang mapaspasamak. Di ka agpanunot iti sa balay, pare. Sana balay? Taumadan inti panagawid tayo. Engkanto sa rungkaran tinubiyam. Wan pare. Ngun pare, tanarigat matlaeng, no anyala ditan ti pampanunutem. Nay, kasla saan ka anaragsak anagawid, anak ko? Apay, adda ka di mo nagustuhan. Awan, Nanang. Apay nga ruda kasta ka. Mariribo ka nak lang amin. Aging gaita. Jak maawagan ni Marites. Anya, Wan, Nanang. Isu ajak makaid na. Anya nga tanti mapaspasamakan ko na. gamam mo na nga agawid ka? Saan? Gaputa kayat ko kumaasurprisahan. Nagpasugnod ngamin idi na itantan ti panagawid ko. Nukas ta nga road, inkasarungkaran ijay lugar da. Tapno maamwam, no apay adi mo makuntak. Wan, Nanang. Inton bigat mutlaan. Agbiyahe ak amapan ijay lugar da. Asino ka? Dispensaran na kuma asino kayo ka di? Siyak ni Arman. Nobyak ni Marites. Ala, umunag ka nga rod, sir. Agyamanak. Ala, agtugaw ka. Agyamanak. Ngem, asino ka? Apay nga adda ka dito'y balay da Marites. Kan apay nga awan tinobyak. Agkalma ka kuma, sir. Amok ti panunutam. Ngam saan apod no dayta. Ha? Siyak ni Raymond. Kasinsin ko ni Marites. Kastagayam. Pasensya na kuman. Naklaatak lang amin iti nakita ka. Nang runakat. Jak pa'y nauawagan ti kayan ayat ko. Kasta ka di? Wen Raymond. Kat pangasim ko mata ibagam no ayan ti kayan ayat ko. Umay ka pare. Mapantay jay ayan ni Marites. Marites. Apay akastamot den tilangam. Apay adi mo imbagbagang at dagayam na dagsan a sakit mo. Pasensya ka, Raymond.
Diyak lang amin kayat ngagdanag ka. Nang runa kat adda ka iti adayo. Ngam apay adinak pulos pinakaamuan. Tapno yung karkarigatak ko matinagawid. Pasensya kan Arman, no saan mi nga imbagbagakan ka tipod no. Ay ayok ti kabsat ko, tapno ibagami kan ka. Ngam di na kayat. Anya? Pudno ti imbaga ni Manang. Siyak tinang ibaga. At imi ibagbagakan ka ti kasasaad ko. Takunak, ama-amam tumatlaang inton agawid ka. Kas nakunakuan, diyak kayat nga agdanag ka. Marites. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Arman. Iso ano mabalin? Di ka kayat pagdandanagan, kan di ka kayat aparigatan. Arman, Marites, panawan kayo pa dito eh. Tapno makapagsarita kayo itinalapat. Arakupan ka man itinairot, Marites. Arman. Kailiw ka unayan. Bayat ti kadak ijabrod. Sika ka na yung tilinahon ti panunot ko. Kayat ko ti agawid. Nga uray saan pa'y analpas ti kontratak. Ngaminan anusak. Tapara matlakad at ti panagtrabaho ki Jay. Kailiw kamatan, Arman. In oras-oras sa sikat ipang panunotag. Kat kanayon nga idawdawat ko itinamarswa. Ti panang tarabay na kan ka. Ngam apay akas to'y Marites. Apay anaadaan ka itinadagsan na sakit. Jakmat kaya takas to'y ti pagpanagag. Ngam naladawan ti amin. Idinaamwak nga adagayam sakit ko iti kidney. Awanan tinamnama ang maagasan akpay. Nga uray agday dialysis Arman. Papigsam ko matipakinakam mo. Agpaimbag ka. Taituloy ta dagiti arapaap abinukal ta. Lading ita Arman. Ngam nabanog akuan. Kaya't kunti aginana. Iso nga uray isardeng konti agpaagas kan agdialysis. Sikalaang ti inururay ko. Saan? Agpaimbag ka, Marites. At dapay namnamam nga umimbag. At dakaasi ti Diyos. Di ka upupayan, Arman, ading ko. Ngam, sigurado ka kadiasikan ti makaamo iti panagpaagas na. Laglagi pamasaan asinsinan ti magastos mo para kan kwa na. Wen manang, sigurado ak iti dayta. Ngam ammom ti kasasaad na. Saanan ang mailimad kada tayo? Asaanan nga agbayag dito'y lubong? Nga uray anyapay ti ar-aramiden tayo. Amok dayta manang. Ngam kayat ko nga ipanagnakan ko na tinapudno a panagayat ko. Kayat ko akabayatan nga dapay dito'y abiyag. Kat maaramid ko amin akabalak. Tapno may paagas ko. Natanok ka unay, Arman. Kat pagyamanak unay ti panangipatag mo iti kamsat ko. Sapay ko mga rod taag milagro. Kat umimbag pa'y. Diyak mapukawan iti namnama manang. Ikamang tayo iti namarswa daytoy. Isun ti makamo iti amin. Marites, laglagi pam kuma, nga ay ayatan ka unay-unay. Pare Arman, awanan ni Marites, naginanan. Gusto ko man day ta panagsangsanit mo, ading ko. Ingka pa'y aginan na.
Di ka pa'y pulos nang nangan kanat naturog. Sipod damo apan nakalamay ti bangkay ti kabsat ko. Nasakit a panunutan. Ngamawan maramidak. Kaano lang idinaragsak kami amang bukbukal idarapahap mi. Ngamita, pinanawan na tayo matan. Nasakit man. Nga masapol nga aklunan tayo, Arman. Kat ulit at tagkid daw iti pamakawan. No saan mi nga imbagbaga idikan ka. Gaputa jak kayat atong ngaran ti kayat na. Marites. Sige lang, anak ko. Isangit mo ti sakit na marikriknam. Yung pang-aasim ko ma. Taaklunam ti kinapudno. Nga awanan ni Marites. Kat patibkaram ti pakinakam mo. Tapno naragsak matlaang ni Marites. Ijay nagkaysa abya. Aging gaita, makarik na agpailang itinakaro aladingit, numalagip ko day di Marites. Kat panawan lang ti makaibaga, numakarik na agpay nga ta iti panagayat, akas iti panagayat, anariknak kankwana. Alakastan, kat sapay lakuma, tanakaibati ak iti liwliwa, kadag iti padak adumdungeg. Tuy pagayam mo, Arman. Arman, pagayam ko, nasakit tinapasamak kada kayo iti kayan ayat mo. Ngem masapul nga aklunam ti amin, kat mga barwanan ka. Sangwam ti agdama, kan saganaam ti masakbayan. Kat no addantuman pakarik na amanan iti panagayat, di mo kuma ipaidam dayta iti bagim. Ala, agyaman akmanan iti panangibinglay mo iti kapadasam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arman, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Sound effects, June Rebutazo. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Kan iti direksyon ni Virgie Peclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.